agami me kita an kawana kahira yari kebira kemanya me kahiri kebira ngatana buga maka yaren dinan tangen sabura fiqhu gumu kite baka yare bismillah wazaniya jena nan yari manqa la yankihuha yugo sunta qabana yari maganda yugo jena nan ya wallahi laka pana yugo nga yaraka be ganta tumene ansirina amme yuwa ma himbe go jeni makahiri yuga anta siri islami yugo hore yugo ma himbe ga widu tigitini anta siri kemma kin la qoso yan kampanga jene ma alla go wotini anda me makahiri amma islami yugo walma awane gam islami yagare himbe ganta jeni tan ken nam pasanya gille ma gunda kebira himbe go wajibi ni siren kama annan yage bil afifat yagaru benun garawo katay duda yugo benugo katay duda kunya yage me Allah faru sallallahu alaihi wasallam takhayyaru li nutafikum fa innal irqa dassasu al islaminu kharaga mani khara sugandi nyada parce que nyimengo burni de ani ango yagare be yagini ma yagare ango yagini yugo be asugandi anyasir kulli anyasir laduriya anyasir himbe gara widuda ali ken wureni haran ken gama kalle ke me sere lemme yoro bakadi ken munyana amesir bononte fa innal arqa dassas ken wureni ken anya yagare mi yudu wardo yugo bureke yugo mi yudu wardo yagare bureke naam nga gindanyi asre ga ha amaka tasrono Allah faran diga me ke wureni lemme yoro kitene ken munyana akhana me ho bononte ibra kisu sawura yagare maga yagi yugo himbe go sangana yugo maga yagare yagi himbe go sangana aga mara khawara bismillah wa hurrima dhalika ida jina nun yagum baramunni mu'mina sugandi dunga walladheena Allah subhanahu wa ta'ala anda gulli buren ko na awro mani himbe ga matubi amara khawara gulli buren nyangana anga tubi na ra khawara adu himbe ga manya asu yambana walladheena yamubinu kun kana go awa yarin tangandung ngarandini tijene nga thumma lam yatubu yani kini qadafindenga kini kite sikani bi awhen ko ni sura kini qadafindenga annati serejene mannati adolomini mannati hakaza afai yani nagare sako sere haddi denga o himbedi kebrenga kenga kiteni maniya angare ngana sabati manin kabanyana thumma lam yatu kem balle igama katarini ti sheda nun nagatiya fajliduhum kebrenga kharakun sheda garandu qajani tansege ajani ولا تقبلوا شهادة وهم بيقول كباكين خماغا شيدا أوريغا لهم كمانون دقري أبدا وأولئك بازغا شيدا غارانتونغا تيجي تيجي يعني دينام بكانونغا إلا الذين ما كان دا شيدا غارانتو بينو إيغاتوبي شيدا جوراو كهالي إيغرا كل انصرني الله تعالى الله نغفر نغا إدغان أو هنانا يعني هكذا من شافعيتي إتوبون دا إجنبون ياها ngatubu masigi ishida ngora kharide lakini shefa hina ke madhhabinga wati allati qama ga sheda golli gida kharabada e kunti serejene isro na atana me ka huma me ila ko kitranga ori qri na jina nan qri misalle idiga men koni mo gonni diga mu me kita kina amati men na gato ide ken kuno yo nakati dabari nan din no be hay ike yakenga ire mehe kibida ken kuna on nagati wo walle soron nagati bateli ken ken sare kuna ken mogo aw ken konni ya garen kuna mogo adu yugon kuna mogo fiqh gum wotni keda ti al-li'an langalle mago ba yugon idu langana inde garante ya garen kahana wo idu langana na alla butiyen kiri igande garante ya بسم الله والذين آتيهم مبين
يرمون أزواجهم يوبين غوي كاغو نيغارون يوراندين تجينيغا شهداء شيدانو تنامانيا إدانغاني إلا أنفسهم يمنو باني سلوه سكوه نيمي ياغن يقينغاري فشهادة عادهم كبرنا كن يغدو باني سو أوا إشيداغونا 4 شهادات إنا شيداغو كي والله كنيو نغتي بالله تعالى يعني الله شيداغو نغتي الله نين شيداغا الله نين شيداغا كنت نغتو إنه إناتي يكون يوغو لمن الصادقين إن تونتنغا دي الله نين شيداغا ندا وري أو جينيني الله نين شيداغا ندا وري أو جينيني كنت نغتو ما الله نين شيداغا كن نغو بي حياة كي لمه الله نين شيداغا كمني غانتا الله بي حالي كن نغو بي حياة لمه نغتو نيانا كمغودي والخامسة كبياني كنا ينكرغاندينغا كياني أنا جعل لنغاندين نانيا إكي كما إيغاندا يمن الكاذبين قلي غارنتي أنداني دا غارين يساقي أرني لنغا ويدرأوا أن كوغاو أوا نيونتونديني يانغان قطعينغا بكا يغارين كما بسنا يوم كنا يكي غاندانيا باني كبيرنا يوم كيسي haddin denga kingari qadafi ndem paddi denga lempi ganday lemme mbugo are ma gondi aywa kebrenga yangan qate ara ken wajibin di yaren kam hingan haddin denga me pour yaren nan qata ken ga nyonto no bakki duyi awa ken ka diga men kan gai شهادة يارين قو الله شهدان ديني شهد ينغتي تعالي الله نين شهدانا إنه يوكي لمن الكاذبين غارنتيني الله نين شهدانا يوكي غارنتيني الله نين شهدانا كمري كانت الله بيهالي يوكي غارنتيني تنغتو والخامسة يغارين كهنا كراغاندينغا كياني أوتين الله بوتين نانيا بيكي كما يغو كندا من الصادقين قلي تونتي هكذا يغارين كهنا غاندا كده بري كبيرنا أيوة أكسي جيني حديندينغا غيدونغا لي غانداي والما جانين دي غانداي أكسي كان كهنا أيوة كده أدو منيتانا تعبير التحريم يغنو غروجني مي يغي يكون بليدو مي ناكيتا كيم بارامي باسكو يغو ساورا غني e yugon kuti adiketa magawo idu langana na alla wara ida na kata na kato nan jajene yagare ni men kat kuti yagare ni na al aikina nan di garantenye ni du langa arna buti wure gindai agani togundeya kebina sakura ko nyeme ido menaga ke saura ime na ganya ko hana nyeme ya ko nguruje wa bada ante gemene me ya woni ngana ta'bidu tahrim regumundi yugo nganda kimen nagatonga ina waju ayba ato bane de duna tan segin jane aywa kinnam pasangunda dina anna garen sako ya garen ade ina wayu na Allah ko yai gindai adiminde ya ga awre wa wona garen sakai an sabari tan sege jane mbugadi kinnam pasangunda awa ala garamanga de ya garen kahana ganda kin na gatonga ina kahana waju na koye himbe gornya idunari yede kinnam pasulla gara kallenga de ni du qurandi na to adanya ma ken dabar de ma yuwo ngana konto tan sege jano bakadi no katande ngane galle menare menye yare ngana konto aywa haddi ndenye non katande ngane ga lemme piti e hawelle me akine lemme pitu
بسم الله ولولا فضل ati allahu taala fasangon da kun galli gambe عليكم an kun kamma ورحمته ada hinninga heti suturanga وأن alla الله gam pagananya تواب tumurigane حكيم. agam pagananya gemundindane amenya na kundude alla suturanyen kiya kempal alla ni katatini hulani tongunya ni hulani garenya ni aranya tagman gembugundi ni na sahantem bugundi na timem bugundi ora watu aro suturi wa tuba nanya ni kempalle tubum palle alla gati komenda maganya anga nanya amma ya antu gulli kana ga atubun sawuda ko ganda gulli burenya ke birenga o wanda saga do halle a wori kana suturan da nanya ni asturan sawura amma gulli burenya kana amma ngaiba بسم الله إن الذين كي هاي أو قصة نغتندي كان أروح كتير نغتندي بركبي على آية نكو هم نكو جونغني تي إفكونا غاري بريبي ميغا ما كتي هنا آية نتم دسقواني أواني منا أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم كني دعامي كمبانا أواجه بانا يري mani dambe na ro kenaga bira kebi alla gara jeni ko na ngarinya ngondi na bonondi na kazafinde ko na ngarinya ngondi na bonondi kebrenga ara konia kenta siriti hari yumato sirwa jeni ndo kazafinde kille makinye taga honun kananke khifarun almami kille makinye kenka gumenga aisha radiyallahu anha kore sirenta jenene kille makin islaminga kille magi alla farin karunge gille islama on gamari horenta jenene horenta garen kutunu horenta faydi kibina hakari nga garandini nandi alla farin kawgumenya jena nay dinan kane onda de dinan kan gondi aya ngorna koni manni iro shidan nati gamari akuni ndengo nankaso jene ngo sabatini tishedan nati ay kenga mari kebiranga ken gari ofuk ge gare bure humbe ganyana hoka hay mana hobugay ken ni gare nga nga himbe gamanya na ken koni ken to al ifuk aram kanni ken ko kadum tabana nyante na hokka hay mana hobbugay wal kadib arab khanni me himbe gamanya na ken ko ken ofukna sunu ngondi ti simana ngoki ken ofukna simana ngoki garenia na hokka ho nyante nga wal na hobbugay bismillah إن الذين الله تعالى يمو بينو كونغاري في غاري بوريغيا ناسو أم عائشة رضي الله عنه ننتاجيني أتو هبورن كوني هبورن كمبان كوني نكينا سرنتا قورنو غاري دا أنتا قورنو هبوري دا كينا سابون الله غتي أتي جما يعني منكم أغا يمدي دي أغا سلامين جمان نوان دي لا تحسبوه سلامنا كما أوا أجيجي شرا كيني بوني لكم أغا دعندي بل أورا هو خير قور أغا دعندي كي هبري سلامي دو واللي كده وقت سو أنغان دو توني كده وقت سو نانتانغا نيا مو غارم وساكانا وغارم هبري ها كلاني جيني هام بندقينا كيني غارم كبانغا ده واندا ساقو سريبي أتو نانتا ساقو سريبي كنن بساقا
garen sago aisha itajene Allah faren ka gume aw ba su di khire nyare Allah faren da tamangutu na to iwo madi iwo makka awu ken ko tanga sino tumi masino nyeri anya ganya madina na nya wu sino kabi Allah faren fati na to na nya wu sino tamido segu Allah faren nya kunsu asu ya garin gore ke bare na kusonga de garen sakai akananga qoru Hassan ibn Sabit Abdullah ibn Ubay nafiq nyumman keke Himnat bint Jahsh ken yari kuni akananga qorunga soron nagati kuna akananga qorunga yugu sikki ado iya garbade كحمنة أكنني طلحة ابن عبيد الله إتارو كوجيني تي صفوان دا غارين سوادو كني صفوان صحابة قوري صحابة نينما صحابة سنة أقران تاغو أدو أنا غادي سيتيه ani kengo lenye sere beni woni sere sahin donga sere kullunga sere nangal sitin donga kurenga nday yanka kunyan trene do tatunga o jamanye ni aganda digana himbe nu togo ini wutu ini sambagai aganda mungu himbe ni ini wutu ini sambagai kempalle jamande besu tambendeni mine besu yidwa mundu nga sere sahin do nagani sitin do ladironu ay kum mahami me bane seru benu gani Allah farin jamandi kurenga nda giri igo tokodo halle ko yerento ko tununto aga mu himbeni iga wi sambana gai atake kundi aran gen golle ya sigi ira garen saka aro ashadi yani sirengo golle golle na ho ko nandadi kenna ma kan gurani magangul sel laqi warati hoygo warni kinda en allati ko burahe hosre ngeni nahabe go keri wal halaqe be go wadi akori ngeni suron danan su wan hankitana bon danan su yi qallen tanadi ke gamanya hoyo on tatuini harinya ki Allah faringa kissine ti banini mustalaq ira meka homo ti worne kenu Allah faringa Madina ti kanangen harsubun darrar ay Allah faringa kay juwairi ya kempaba Allah faringa ramugu abu katiya ma ago kene jinyu go ya i jinin go kento goni al muraysi'u aywa igaja Allah faringa katiya ire mundi ya kundi naburu Allah farenda su kita diga me di hunde sabura Allah farenda rasa ganiya irin tinni baka yere Aisha me wotini aglini kibe go Bukhari do Muslim ri bo khulasa o ken tundoro ken konni ay me wotini nkedo Allah fareni do me ke kurei arani hijabu nyanka otla halle kurenga o sagante o tindo Madina yi ara adungeti o nyanka wuro nyugo o ga yanka nge koni awa diga gunne bange oren ke diga gunne adin diga gunne bange nga tla wakati ke be bon ngarri ndanyin kanyon kuti
n sage do kenyai an ga ɲini nga buguro no ko be a kuti no ɲei aywa nga sagerini ndiga do awa kembate ay wonni nga walli nga sagerini nda ni nga o taxunu tilise be di a kompi maɲeni ira wutu ira wara e ɲogomen kamma iwa simmananke wa noxonde parce que ken pakati ken na magan kaba ko de yagarum pegela ne ɲeɲi di basana ken pakati yagarum ma yigande gabe yigana nanti na wutu na wara di ima to har serenta de kello ɲana kamo ay tiken na magan kaba ko ken na ni yagarum moro yigande gabe yiga indi hina ati ke koni iga diga do ken bangi ya iri iqanyu ngari qari iga nyirni ken da ni diga ati ngani no kunne bede ko saga ta gono masgen da dangana ko i worni mundu iga min ngari i worni sage i winni no wa kenyere tunnen ka hakrenta ko angara to antunu bane makutun tunanga bane maka tangu yarande kembali kan nyamin dare mo ta gono inda mundu iwani nino anyi ma kharenga na rango diga bangi walli ati ndanya kenya sabura ken no gondi bane nkenke donc kesu ni maniya lemine tuguna ngeni lemine ngone khenke na doro akini alla farenga awu sino tummi anya ganya sino kabbi alla farenga me fatna do awu ngo sino tamdo segu ke nyayendo alla faren fati na gasina gabe yani kem palle ke me ga wada ambati le mina wala on kankane wa anta kankane atin kanke nga kanke ati kenda ni safwana ga an ga muni awa qad arrasa wal aljesi aywa akenyi gara wurun terende nya do kurem palle ya adilaja ke birenga alla hiya kem pakatinga kebirenga hayga bugu kella hiya de sa yillen karena to awingen no kugeya ara hoy wonne binne wari koy sere ago kenkene aringa agaringa ribane arintu kammo nani hijabu mayanka anyinga likina garintu parce que su wurenni na koy anga muko honuya ti du meleke keni arabu nu nyime adiga moy كن اسلام غون تبانا هذا خطا او تخاطؤ كن خطاونا ماغا موندا ناندو خطاوندي اسلام غون سن من يدي انا جوكو يدي دو ملكين بتا يويا ان اندو ملكني ان جينني ان سانغانا ان هايني نعم اسلام امتي ان فاي ملكين تيغنا فاي اسلام ما كارا ملكين تيغنا جين اسلام ما كين كارا اسلام غون ملكين كوني aw salama gon ne sin sudi aw santen sudi hijabu moyno alla garrinia aya ngorna ko ni wala tabarrajna tabarrujul jahati alula donc yi kundu yi i haten nyani sellaga salama gon nyana mileke ko ni arabu nulla da he ijuku khase ken ko ne ken ni samenye ti salama gon tarikhunga ani angana serengi to ko na hoburenya kenta kempo dukatu a hobure ka dukatu deni angana de kan suturam bali inta jenene inta hayni inta fay anda gare kutuno na hayimbala ko hosre gare kutumbala ko hosre jenen bala ko hosre gan suturam bala ko kesre asre anga munda na an quray ke sabatindi na adigandi kane suturan kana kai Allah ti annan sutura kahana anyin ngalle hijabun kane kinyana garintu kin palamaintu ati manni ngundi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baski kan islamin diga minga masiban pakati kam masiban qorake kuren diga na aisha tu yimem munan to kembiri masiban kan banga kebiri ngati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kimman kan yani nge wundi atinga wundi bane ndam mani holonya nkusagarin dampenya ni nyagalla ken suturi basa kinyani hori yaru ngollenga ho ganda balakandiri bane igol hanani maniya na sutura ngara ido kempo naka ala kempo lanya ati wallahi kunati allai amma ka digambane kinda kare
wanke me madigambane mugay khari maganta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke bane ari nyugomen tusindi ari tandambundi asogonyen kama nge giri nge seta kama nge ga seta kama aywa aware nyugomen kane awo kamana akachel diga tinki ami halle hay ama sehe nge ma sehada kebiren ori kem mogodi mogo kine e kurenga kenda ni yanka anna kamu ni kinchika tayim pakatinga awa ati himbe ganya ken gonni kay sere takem bonu ngi xibaren ni Allah gara ken takem bonu di nga himbe koni akanan ka ngani himbe maga diga mbureke ati muna ha nyungu me gani de Abdullah ibn Ubay ibn Salul akanan ka bureni kenya maga ken kan hindiga mo Abdullah ibn Ubay e akenna man husre mun Allah farin kara akenna mun da ken gonin birisa tan kenna nyagamitan Allah farin kan nan bono atto nan bono adambe nan bugay kene Allah ladan ka hane ko bure anta hosre munda anta hosre munda hosre kara bismillah لكل امرئ ما التي هو سرسو دغني منهم كي جمدي اكتسب angara ke be golle من الإثم bille junubunga himbe gara himbe nyaadi an kallen tana والذي ngati yemme be kenga besi akanan ka ko korenga منهم jama keni له yanga عذاب ngate wo kenda kin عظيم koren ni lagara kin Abdullah ibn Ubayya ibn Salul kenya na kanan ka koren mutu ken kallen nan bonta suka mante be suri duran kallen kitade iri i haddi qazafin dem padinde ken buge sudi aywa ken na bugono hotna di kita Hisan ibn Sabiti alla garu ahinki aywa ak kitebanen kawa masatahu ahinki ku kallenya duna qazafinde tanse genjane ado watu burubi gade kita i wulla garu ken hobgo junubunga amma lagaran kalle ken kempe te Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya ken da duna kalle mutu na lagaran kalle kana utu بسم الله لولا ظن المؤمنون الله سبحانه وتعالى آيان غري نا عائشة بارندي أن يخير قولي عائشة ودني أتنجي قوني ساونتين ننتي الله ورن القرآن دي حراس كانتين دي كانيا سيمانا بدأت أوينا كوين وي الله فارنغا ولي والمام غيو nganandi awunyana aya nyime ngema ganta qora Allah magana kembaga wasa Allah fa sallallahu alaihi wasallam ay mes kandeni maga koy besu ga sikke maga mobe akeni kundunga mpawa Abubakar ni kundunga Umar ibn Khattab ni kundunga kasobane ango tora sutu ida wari ad Allah go kisin aya bakin ko tabe Allah farelli kenda ni kasobane amadu mironun kompende hina amata ko andari aw skilla kenga akana kamo makiko ta Allah ranya ri atam ati Aisha
angande anda hoburenya kafar kisumundenya Allah annan tubi kumi nganda tubi nan qirati junubunga Allah wa tubulli kana de ati Allah fare maken diga men nyamange ya ganjin kuti ken la ni qaso bane ke ngematu wati wodangi na jinta bakin ya gande kar ke diga me ko amat la nge ya ganjin kutu ken da ni nge haba wono Abubakar ma wono nti mpawa Allah fare njabinda Abubakar ati wallahi ngenda Allah fare njabutu nta tungo himbe ko nada nti mana jabi ma kati inta tugo himbe ko ni Allah faren jagunti maka atiken kota ma yake lemina gon payde adi ya gara gon payde inta qur'ana hu gabetu inta qarange hu gabetu i metti wallahi nge watu an kunga sirungo himbe konni agara kentu Allah fare sirungo himbe konni Allah fare kinyan sabati anyon kindi an kindi marin pawasu sirungo himbe konni aga saunte na kinye aga soro sikisu nka nganda hokkoni lenki nanti manya Allah watu nanti manya an kumpo honta saka kenga hokkoni tebe sangendengo debendi kenya minaga suko homantendi nganda tinda hobure kenya nani manya Allah watu manya an kunsu saka kenya na sabunya kenya mindenga gade ngan kuna ta Allah ngo himbe ko nagada ngedan kum misali yusufu haba ado ire mundi kismarun qallen na kenya konni kenya maniya fa sabrun jamil wallahu lil musta'anu ala ma tasfun nge hinni sabari haram pare ni agawaga moga be Allah li ninge de mani mbugadi na kemme ko nagada ati nge yillin tatibaren kamma nsago nkoni saguntenge Allah wordin qur'ande ngamma simana tongu ni menanti awina wahay khoniya pasangel logindu maga Allah ninge hi ko qur'ana di nkentindu maga lakena kende nkan koni wa gigini koni anya mo Allah wordin qur'ayen koye mo yugodi haranda nya wurun kuyye ngati wallahi o mabu ken tawra nke Allah fare ma mpawa o mabu ken tawra ma wahayi nyanka Allah faren kamma basa wahayi ngana irinai mogonu benu ga wa kitana kotando futindo kummenu asuka homandenda kita bira kebe kem mogo ga dangi Allah farenga akusa ga soyi ara digampara be ko ati Aisha Allah tiga Allah ran qur'andi agara ken go matinda ati gri anna li Allah farenga ndimma wallahi nta gilli kata Allah farenga nta sire sutti kana ma Allah asakai asakunde mayinga nto mandenge na ma Allah ni qur'ani nan giri kata mbara na Allah tigana kibra ayali innal ladhi ja'u bil hakada na'am bira kebe ke ganya sa Abubakar ti yugo ngono ti mastau atakhe musruku nagatidi aywa akem mare minyani Abubakar ya ni akibaren suya Abubakar qahana kuna ntaga khairin yana mastau dakari badangire nyagare Aisha ya Allah farin yaqinyani amma to ngire nyagara gunda amma to Allah farin yakagunda igara ken to ma angen ka hukuma wan kana am musakanga ke saburan taga husrina nakari Allah ra ayat liti awurni ayana kudi ti hungumunna maka kuna yurubay dunkonu maka kuna suron awa hosru nyanganu na maka kuna nanti ikunta hosre nyana kari yalli kunyu menta munda Allah nya hi maka wa kada Allah ko musru Abubakar atimani ati wallahi Allah ngamunda nya hi maka ara kafaram gundi asagi suron ni kata masta ya kari komi aganya nyana mogobe kada kebringa angane husire nyana akamanga matwanda kina maski angara ke walla angeni mew Allah o khair nyananda ankaw Allah ko sinyana Allah ko sinye kinyani anta ko neman to Allah da minen ka hokkensu ya Allah utla karna neman nyanda kare
من يتخلق بأخلاق الله alla jukunu be igaro yamari ona kun sere kinni koy sere be ga baranda anta duina an kallenga magan khairin kutu kinga de pasanta duina an kallenga de kindi ange na nyana dan duina an kallenga anta nyime hayni ango kerna alla kutana ango garana mangu hayni mangu jenene mangu riballi gana alla o kamana khairin yange da harsa aganda nyantin sago nyana kanta khairin nyana da kebri anken kutide ibrahim serena alla ran ki jukku sere abubakar da kafaran bugundi nan sage sunan mustauda alla faran yaqundi serebe aishatu wotini serebe gami kerigatai amma bugi mu ondi inta munguna da zainabu yani bintu jahsh Allah faringa na tirndi awoti ni ngenta hohotu ngema hoho wari Allah fare ngeri intaron tanga ninya gen tanga ke sawura aisha to kibare ngenta hoho tadi hosiri halle nta hoho mukadi hosiri halle Allah ko musire nan kawan yana kunda hinga na sorobe mangay ngana giri wakati so mangay ni wana no tungundo gare antaron tanga annanya kan tanga iti bismillah ولولا ظن المؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala birake bi agara himbenu gari idu bo digamendi aha na junubu gaben kitade ari begu ni kuhu ti digan kanu kabiyai digan kanu kabi kini hananga hillandi manni iro sedan gamari sikandi Allah hasanun ta palle nagatandi i hay birambe igo kuma na koti ne nga kundunga karagandi an anda kemi mu annan kawa maninyana tumundi Allah ya gari kankaren sakunda anda kede nyerundi Allah ta'ala wa himbe dunga wa munda hubburen nan sanki Allah ko musurundi segundi Allah soron ta on palle ko ala takem burundi kabundi kama ga digaro shaytan kilembate kebirenga daiman asirengo wakati anga noko wakati su kebari burenyu go sankentengo hiburenyu go konintengo awtaro mpaka aw lakum paka digan kanu kabbi konintengo andu mundu ken nogondi anga de Kenya aga nanyango mogomo anda bugumo anda bono mogomo ango bakara la gasrenga ango gema sabanga kabare ke bono mogomo antarni bono nda Aisha to kallekeya agara kankarnu kabbibe koni kem pakati Kenya na seren tarondi wakati o gandu hakare to kendi tare ngusrono kanu ngusrono kundanu ngusrono debu ngusrono bismillah ولولا ظن المؤمنون من صابر مؤمن غما غيغني birambe igara khibare bureke mugu aro mumna yarun gama giginde ti imenu ya khairinga birambe igara mugu وقالوا manni gamati haya ibukon keni garenye abangantenni hakaza kini digam paranga hina angana khibare mugu ta menda nya islami nyani khairin gigi tandui angotini ba islam agondi be so maga hulan pasinga kini sibasama hina angotini ngenta dugene ke jango hulani inda tanda hulani tikundo ma hulani ra Kenya angotini ngebe inta dugene ke jango hulani ngenta ke konni jango hulani kem polo yanya hina angotini keni gare ngenta ke yana jango hulani nkake kontrolanga da Kenya bana ngira kumende hina anti mani ara Kenya aw dugene o hakaza bogli rangira kumende purana mbu kumende hina ngenta dugene ke jango hulani kini garege anga da Kenya andangi tanu ko hana hina bismillah
لولا جاءوا manni akonnanu ngamari idigame ke magandini ti shedanu nagatiya فإذ birambe igama katarini ti shedanu nagatiya kummagan kutoburu alla nindini humil kadibuna itigitigani garantonga akamanganda mali nan kaba nanti anya togunyeni aywa shedanu hillin pigandai walla shedanu nagatin pigandai aro shedan nalli ken alla sharianga kenga makatarni harsa to an kallage kamade garin ni anta kenyana to ngande aro shedan nalli ana akhir kitiranga shedanu nagati wal mahimbi gande hillombi ayanga yanga himbe nudi kono sisa himbe nu gawa medi ara kewara maka menya khari bismillah ويبين الله تعالى آية بانغانديني أغا دغاني كبانديندو يامري يندي كيمو يادي خراكينيا كما كينيا الله تعالى آياني توانا غادي آياني جموني دانا غادي يمو بينو يحبون كونغا واقنو خبرين نانسانقي يمو كانون دي كونغا تونغني أنا دو يانغانغاتي مو كونغاني أدوا تورانتيني دونا دي تقدفين دينغا أدو لانغراتي يمبينغا الله تعالى أواتو نانتي أوا إقلين بكا هبريك مغا أنكونغا أنكون تكنتو دي سرون يغا ونو دائما إقنهو أدي الله موريني ka tanganto ka siru ka kananko hobure nan sanke kundi kinni honu la murenya daiman igo kenya na mogo igo kenya na te hero hereya kebirenga maka sigi annan ngare kundi na sabunya duna ya gungida la gara yanga ngate yengida alla gara himbe tanga na srondi angana tango kello gono na bonondi alla wa ango ya gunu de obra kona golini kinga daiman maka hukuma Abdullah bin Ubay aken gonta ho munda Allah faren kara maganta karai maganta horma farasai maganta lebun taku an kun islami suru kana kemba tamani aga mai gan sira abatunu aken ni golle qasenye bismillah ولولا فضل الله تعالى فسون دعون قال لي جنبي أنكون جماعة مغندين أراهن قال لي جنبي الله جنب غنيا هن مغمون دين تونغانا هن أي تونغاي تاعي أنيا كوسنا كنيه غندي ناغاري غسيزا تيجان كاتين غام مغمون سابودا أراتو حد ديكي ننديكا تاعي ناغا تبوليكا بسم الله يا يمو بينو كونغا تونغني لا تتبعوا يا سيري خما غبتي شيطان اكل سرم بانتونغا دي يمي بي اندبتي شيطان كل سرم بانتونغا قراتو شيطان يا اوي بتانا نيامريني تقول لي برني ارو قول لي قنتوني ولولا فضل الله الشيطان بتيني انغرا مغو باني ان دريقادي انت سري حسن هورا أنت دل مندن هوي أنت شيدا مندن هوي كن الشيطان كلني الله كم برو بينو غونو يو بونو تاغمو الله كم سروندا أنغدو كم بالله كن الشيطان كلني كما دغرو الشيطان باتي أنغتاني مؤمني الشيطان دان الله هو يا هو بري هو كونينتي بسم الله الله تعالى فتمون داون قال لي جنبي أغا كما أداهن قال لي جنبي يمباني سومنيا كين غني سنونو أنكون جما بروكو دي أبدا الله سورة غدا عند بوغ سرباني كوتين سوكو همانتي كون سنو تي حدين دينا أدو توبونا غباني وغاد كوني كما سنو دي كين عبد الله بن أبي ولكن الله الله تعالى يزكي من أو يمن سنوني أغنى كن سنو ينقنو الله تعالى دعامو مكانا يني أو أقولون خانا توانا يني أو بسوا الأمورين توادي أو كود دعان خانو أنا كويا كين أويا دعان خانو تومي أغنى هيمو أو كوهايا دي أغنى كوا والله يوكيبيدي كود دعامو تومي هاي anga na wara kuyo kendi ango bakara ada kasirenga ango gema sababang
بسم الله ولا يأتل أولي الفضل التيس فاسون تاغو دونغون مغاكونا انكون سلامي ندي ادو يورو باي دونغون مغاكونا نانتي نتا كوينديني امارن تندونغا ادو مسكينونغا ادو مهاجرونغا الله تعالى كلندي وليعفو كبرينغا يعني مستاو كجما بوري اتاكني كندي nga الله hay garam magakutonu kada kun kasrengani al muhajir ati bakam bagana o yemeni Allah la kirkenga miskinin yani ay abubakar mari minyani abubakar ma iwahabe ashede badriya donc Allah ko misrin yani a jarabiya aga tubi nan sagero halle kebringa abubakar anke nam ngatandu wala da halle khari ati abubakar ati luzuralliga nginyira hasan maslarani usane gani serebe beswatu anene lalli awara mun kannentu sugana ngeni ngi qoni digana anda himbe ni kunya trinkana nka ngema harbane koni kota bane ngoni nyida am maslarake abubakar mat tadangan amma soyini wa ati ni soyini atanga soyi bane andu diga ko nanan sumbana anda ko nange ngoso ini ngang anda hokoni kono jami de asru ngoro inta baka nokobure nga iti inta muki dura tawdor nan soyi harat na ko koni gida hasu gida harat na ko koni nga alli gati soyi mbane على كل حال النونتا كونغا النونتاي ادي كفرام بودي ناسم التي وليعفو سرونتا كو ادو يروباي دونغو كو انيامبي وليصفحوا يمبالي بكاتام بونتو يمغا الا تحبون يلي انكو نيمنتا قانونوا الله تعالى غفر اغا دغاني الله تعالى غفرانا نيني هنانا نيني ابو بغاتي بلا نعم غاموندا الله نيامبي مغا alika faram bugundi nyime nan sage agani mo be dabar na ken dabar ne kan Allah ko masrun jukunga nariga Allah farenga ima kuna hosre nan din tanya na igaratu anyenye sireni migara kafaram bugundi nanya ima ti wo honyana igarani anyen sirehe migara kafaranya bugundi na tokono bismillah adi yemmu benu kunga o yarin tangantu ngaranin dijene nga imungunde ngokutai nyimeya koyko on aisha tuli menu himbe hakre min takutai medi sirengo tangene nansuro manga mungu kutai nyime adi yaru benu go kundunga mu'mina nyene anke na garen sa ko kunjene Allah la kun kamanu langa dunadi ni langa la kharadi yanga ngati wi dangani ken qorenni ati ken ngonyana kotanye inenu nashene ihmenu kama ikitun nanya ishedanga itanun nanya shedanga tihonga kanu iganya yokin gollini adi suhunun sheda kotanga Allah ta'ala wabbesu timmandi itambon tugarunga kingani tuga mogo sabatin tenga la khara kota bileni go kene haten wotini Allah ange nyimeti anta tunyangunde nyana o maga metonya Allah wotini ndako awni kebrenga nge konin taka saka ho dambe kare ho dambe angana ti nanti kenanya shedanga nke kontronga manke dan tasaka nyime shedanga Allah wotni anyime ti kunu awotni yawo min Allah wotni nene nankuru kite nyime gara ho nya awakoni ho bure hosre tanga diga nokosu ay mewa koni ho bure hosre taro ngara ho mugo taro nyime wa koni ho bure hosre ya ngara ho wari yaga nyime ken konni ho bure hosre ho ga diga no nyime wa konni ho bure hosre ho ga yanka seren sonno mendi am pakarendi an sonno ay mo se hinadai hosre ma ho bure
nanka hay aganya noku be ken noku kaw sehene anyin kyadi Allah tuni la zulma al yawm lenki ke be to mun ndai de anyi mi gati mo be awa hake anyi mira antaromu anda kiten kanemu anda antan kanemu anda annomu anda asumu ayo anya kamo basireni mana keni du bismillah Allah subhanahu wa ta'ala ara abu bakar siddiq magan kuto yere tis